Pemirsa kewentenan lahan pedes ring Kabupaten Buleleng sayan ngaunang. Anutin saking data Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng saking siu 100 hektar lahan pedes ring Warsani Lintang, rauhi mangkin wantah mesise 500 kali dasa hektar. Puniki kepanggih santukan akeh petani nguas wagine lahan antuk tanaman sani produktif tur ngicenin asil. Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Buleleng IGD Subudi Mausang, sayan kiranyane jimbar lahan pedas ri tepengan mangkin kepanggih ring wewidangan Kecamatan Kroka, sekadi ring desa Sumber Kelampok, Sumber Kima, Miwah Pejarakan. Melarapan kahanan inucap mejantan mawasana ring produktivitas komoditi pedas rawit ring Buleleng. Ngawi gunayang lahan sani kantun mesise ri tepengan mangkin, produksi pedas rawit ring Buleleng kantos 14 talian kuintal. Kuentenan inucap sayu waktin nyane kantun sida nagingin pabuat kerama. Nanging sani mangkin produktivitas pedas akehan sampun kaanggen oleh pengepul tur kaadol ring widangan Kota Denpasar Miwah Kabupaten Badung. Sani ngawinang akeh petani sani kedaud ngadol asil ipun majang pengepul saking Dura Buleleng. Subuning wedarang kirang nyane jimbar lahan pedes puniki kepanggih santukan para petani ini sampun akeh saning wah swagina tur lahan ipun. Mekadi antuk nandur kacang undis, jagung, miwah kunyit. Pinaka pangupaya ngualiang kahanan lahan inucap pai ketandane kesarengin BI Bali rohe mangkin kantun maut seheng limbakang wantuan 100 tali bibit pedes ring 4 kecamatan. Pedes inucap ketar kayang pacang kepanen ring Januari war sekali tali 4 likur sani cagirau. Nyoman Yuda Bali Pos Nguningayang.